ai le YouTube ma kona ithim zilbano anazom kidutin tunia hin Indian Air Force hi iti ki jaw thei ding hamti topic hi chomcha and sei ki diwa hi Air Force akiti ting le vantham zol lama kimangcha sepai ho ki seina a hi deu penin emi ho sung jeng in jong Indian Air Force sunga officer lin ta khat hi ding tuma gunchu ta apanga lekha simjing jong tam ta umding ta sanomin hi 1932 akonin Indian Air Force te hi thahat ta in athupiu Nabhas Parsam Diptam kiti hichu touch the sky with glory tina hin hichi moto hi hinchipi pumin India hi ahin beng bit to peon hi India sunga nu mei hi hen pasal hi jongle hichi Indian Air Force uniform ki bon noma Indian Air Force a lut num ho adingin alut na thei ding lampi li au min hi hichi ho chu ban nei cha in ga veo hitin Indian Air Force lu na thei dinga lampi ama sapen chu AFCAT akiti in hi FCAT min umji chu ahile Air Force Common Emission Test akitin hichi graduate na chai zo ting le na bol thei ding hi hichi exam hi Indian Air Force te mo po na nuya kum khat sunga ni ve ki bolji ahin selection ki boldan hi ahile ama sa in written exam ahin chu zawin SSB interview ahikinin abanin medical exam aum kinin chu zo ting le alo thing ho chu ungki thleng do thei beb ji a hi hichi written exam pen FCAT hi Indian Air Force ho mo pu nuin alhang pin February le August ha te ni ahin bol jevin hi Air Force sunga hin jong branch sat chum om kinin ga het heading in flying branch technical ground duty weapon system branch le adang dang jong om min hi chutia chu stream zat chum ma kona hi candidates ho chun ama ho deina lam chi a chu apply abolwa hichi written test chu abol jiwa hi hichi test ahin paper khat bo hi nidan ka ni sung phat sung ki pi ahin them vetna aumin chia chun English general awareness military aptitude le maths reasoning ti ho kona hin do na aumin hi hichi exam ahin negative marking ti chu do na khat chu don buddi lawa ahile namak ki ka ding ki ti jong aumin hichi exam hi computer mangcha a online a ki bola hi hichi FCAT exam ma mark mo hoi ho chu aban SSB adinga kona ahin nei ki jiwa hichi SSB interview pen hi India sunga munchum chuma anabol ki jiwa hi SSB chuna zo ting le medical exam ma dingin aban chi kin in natin so ajo na pass ki da hile Hyderabad Telangana a Air Force Academy a training bola na chi ding chuchi training na zo ting chule Indian Air Force a flying officer na hung hi ding hi ahile abana ani na Indian Air Force lu na thei ki chahile Combined Defense Service Examination ahilole achom lama saidinga CDS hi ahikinin hichi exam na lol hina kuna jong hi Indian Air Force nga officer na hung hi thei hi alhang pi in CDS hi graduate chai pasal hon aha hlenun ahinla hichi CDS exam a hi Air Force Academy nakilhen kha a hi lewang chun paper thum English maths le GK hi cheng thum ho hi written exam na bol kit ngai ding a hi hichi CDS exam hi UPSC mo po na nuya center zosia kum khat sunga ni ve offline a ki gong zia hi hichi exam chuna zo ting le SSB adinga kona hin mu inatin zo ting chule medical exam na bol kida chia chuna lo hin kit le achunga pen banga chu Indian Air Force sunga officer na hi thei ding hi SSB interview na ding hin SSB interview book kiti khat aumin hichi khu simte in wang phalhe ding hi achunga esai te niu bang thima chun 12 na zo ting le NDA through a Air Force azong na lut thei ding hi hichi NDA a hi training ahin pi masat tiu zo ting chule Air Force Academy a aban na zon kit ngai ding hi hichi line a akila dan iti ding ham selection process hi CDS to achi dan akibangin ama sapena written exam na pi ding hichi chu kum khana ni ve mama alhang pia April le September tha hi conduct ki bol zia hi chi written exam pass ho chu SSB interview dinga kisol ki ding chutia chu SSB interview azo zo ting le medical exam ane ki ding chu zo ting chule aban training na dinga la a ki ding hi achi dan ho cha bona ki bang chu ke ta bang a hi in mo alu na ding amin pa chu achum zet zeme ti thu bo hi Indian Air Force lu na dinga apoi mo ta khat cha hi le NCC special entry hi a hi in hichi Indian Air Force hon kumsia abolo hi hichi ahin khangdong numei hi hanlang pasal hi jongle NCC ana join a grade B chanbe a ana zo a hi lole
NCC C certificate nei hon hi chi exam hi api theu a hi in hi chi NCC special entry exam hi Indian Air Force te mama in conduct abolo hi ahile hi chi i hin se ho zo si a hi panla theina dinga hi qualification ichan nei ngai ding ham itile 10 plus 2 maths le physics a alo theilewa athom pena 50% be na score angain graduation a 60% be na score ngai ding a hi na stream la chu science hi hian lang arts hi zongle a khona ima aum pun BE hian lang BTech hi zongle eligible hi tho tho a hi Indian Air Force nga officer khat be hiding na tukma a hi le hichi lut na theiding lampi AFCAT CDS NCC le NDA kiti ho akona hi exam na tawa nalungtup jing officer chu nahung hi do theiding a hi abana hi tabang thimjil na lam heading apoi mona mu jing theina ding in channel subscribe ana bol din ikiti mo hi tuni class ade hi chan chu hi in video ki thank you mukit din na bonun umnom